Kapitang Inteng! Makalinong butag dagiti kay kayo ngay mulam iti igit ti bangkag badang. Uwin nga raw, bumasit ti mamulaan, ta natinungan ay. Uray ko man no agbunga iti prutas dagiti mulam. Saan magtamahugan ni? Nanyang ideta kayo? Saan mo't ngagbunga? Mausar mo dagita akayaw. Ngamawan mo't ti mabangkag. Apay no mangilako ka no addamayat agumatang. Ayun sa. Padasa nga ilakaw no damayat agumatang iti naragadi akayaw. Wan man taawan pa'y mo't malako amulat ah. Imbag la pa kairanudan mo dagita kay kayaw. Kayo mo ti masabat ka, tatabadaw. Nakapalinong kayo ka din ni Tinuangyaw. Ay katwada, tani aldaw mo tan. Apay, ang kapay lagi palinong aya. Imbaga, no saan nga gal-al-al ginuang mau. At dadakla kayo dya si digti ng iway-wayak. Inaklaan kita ay tamang nagpulibaw kat saan na makalinaw. Ay wang gayan, adda ka di mo magumatang iti kayaw. Kayaw? Abay, aglako ka iti kayaw. Wang kumangarad. No saan kat daragadyan, tapno nangingina ti paglakwak iti tabla. Sabagay, ngayon sakbay ngagpukan kayo iti kayaw. Yung kayo pa'y mangala iti permit yaw, ngagpukan kayaw. Anya, mulak ti kayaw, dagak ti nakaimulaan na, kan bibisak ti daga, itatakayat kung ti agpukan, mangalak pa lang mat iti permit. Day tamit nga ron ti lintag. Imbag di sumurot kayaw, ngam ti aglabsing kayaw. Ay kalukwan day takwarab. May da kaya tinulungan dagita, idi nagmula. Ay salbag daki diya. Itatapukan na, makibiyang da. Agrub-rubwat ka mag, papanam. Nadamag ka, yilaklako da asikan han at chinsaw. Inamang kitain no mabalin pa'y. Pag chinsaw ka dagiti kayo ta? Ay kaduna, tapno nangingina mo't lang, ti paglakwan no naragaday. Saan ka di ama iparit ti agragadi iti kayaw? Dahita nga ro, ti pakasurunak. No agmula, awan, dagita aman nakibiyag. Ngam ita nga agpukan na kaun, umay da makibiyangay. Ay sinalbag ki diya. Yalaam iti permate tapno saan ka madaksan. No mangala iti permate, adamanan mabayadan. Kasta ka day. Adaya librita, mabayadan amin. Dahita akit ti kunak. Didak tinulungan na nagmula. Ngam makibiyang daki din, iti nagpanugak no pukanay. Chinsumat day taawit mo paray. Apay, anya ti panagkita maya paray. Ken na mga no ibagam manay, naparit ti maadaan iti chinsaw. Ginatang ko na ito, segunda manaw paray. Ay, sana siya ti mangibagbaga, no di kat paglintagan, nga yalaan iti permit ti chinsaw. Ay, salbag ki, di day talintag. Iparit na mula amin ay. Pagsayaatan tayo matibagbaga ti lintag. Hanya pagsayaatan pare. Pagsayaatan ka di dayta. Pagbayadan dak no po ka nagtibukod ko amula. Itibukod ko adaga. Abwibisak pa'y pare. Ay di ka makawawat. Yalam ki di ti permit dayta chinsaw ta ginatang mo ngarod ako nam asikanhan. Ken saan ka abas tagpukan iti kayo tama pare. At dapay mo permit na niya naggatangak pare. Saan pa'y mga expired ti permit na? Sa maysa, kayok ti pukanag pare. Saan na kayo ti sa balay? Uray ada permit ti chinsaw. Yalam ti permit ti kayo apukanam. Ay nagaduka permit na gitan ngay. Enteng, apay anak karupanget ka sumungad. Dayjay apari ba dong? Saan ang makaawat? Ay sigud met nga rod asaan ang makaawat ni Pari Badong. Pilpilitik nga ron nga awatan, di namit maawatan. Masurunak ah. No asino ti makaawat, iso ti agpasensya kunada nga rod. Ay, uwan man langan. No saan lako maalakay ka, tinapis ka. Ay di ka man inteng. Tapisam kit din, jay kumparem. Uray, lipatan min ti panagkumpare mi ano kas ti ugali na. Ay mabalin ayamat. Uray anya ti ugali ti kumparem, ta kumparem lata. Ay, diyak kaya ti panagrasrason na. Maganita ba itong agpukan ka no iti kayo na kagawad? Masapol ang mga la iti permit na diti barangay, sakbay ang mapan iti ili ang mga lamot iti permit na. Dita matimbaga kan kwa na.
Ang inggaraw naman ang tikin na pilisupo na. Ay, kanayon la kontrabida ni Kabadong. Ipatang naman ti madi arason na. Pilosopo alaklakayan, nalaeng arumasaon. Nusan la kumalaklakayan, ay, nakaraman kanya. Di ka man kwaraw, Ah, tapisam katlaklakayan ngam sika. Kamangalay ti permit, di barangay hall. Ibagam, tamay sa laang ti pukanay. May sakadila ang akayo ti pukanam. Iso ti aramatag a permit, iti panagpukan ko iti kayaw. Anya ti kayat mo asawan, aramatem ti may sa permit para iti adu akayaw. Ay katanya pa ngay, hadamot permit. Masiriban da dagitan. Nasirsiribak ng isuda, tuyan. Ay di ka man nagar-aramid iti may kaniwas si Kabadaw. Tapay ko ma, kumulang mo dagita kayaw. Apay nga yalangay, iti permit. Day tanga rod ti pagalagadan, inyimplementar dalaeng. Ay, masurunak lang iti dayta patakaran. Adula amay. Mulak nga raw. Noan niya ti kayat kung aramidan iti mulak. Akit isua. Ay agtal na ka man ba daw? Natorturaya. Tasyak ka nga raw. Tiyakin mula. saan ka di amay sa lang timbaga ni nanatuyang apukanin da akayaw, kagawad? Hewan mo't, apay aya. Iti napanak nagpalinong itinuanggaw. Adumat ti pinukan na akayaw. Ay, inggaraw nga rod manan ni Kabadong ti madi nga aramid na no kasta. Madamang agragragadi jay. Ay, una yan. Ay, anda mo inala na permit. Mabalin na ti agpukan. Ngam tinailan na iti permit na, kat may salang ti pukanin na akayaw. Ngam adumat ti pinukan na akayaw, angkay. Anya, ado ti pinukan na kunam. Unang ka, Ay. imbag no awan ti umemang tiliw kinkwana, kat mangagda ti ungor ti chinsuna. Ay, salbag na dya pari badong. Kasanon no da umay nga agpaiso adiin at. Ay, mangiram-raman ti awanan ba eh. Adda ka di may gimatang kadagiti rin agadi makayaw. Ay, adun tuyang. Iso nga yung kagumata nga. Iti na imas amasida. Iilay. Anya ayat ti kayat mo asidaan. Ay, katamumutin ati paborito kasidain. Nayunam, tigatangan. Tadain nalak akasinublat kong agragaday. Nasaya at mo't no adda kadwam. Tapno nadardaras amalpas day taragragadyam. Ado pa iti ragad din may. Ado nga minti nagorder iti tabla. Pagpatarimaan da kano iti balay da. Ado nga rod ti paglakwam ano kasta. Ay katimbag la pakairanudan mo't iti mulak akayo ah. Pukanak ki di amin na nakayaw iti turod. Mangibati kamot imbagla a pangalaan iti pagsungrod ti sangana. Imbagla ti sanga ti kayo ah. Taado ti mapido di tarubayan. Ado kanumat ti pinukan ni Pari Badong. Idinto tamay sala ang tinailanad ijay permit na. Ay, pasensyaan yun ni Badong kumaray. Saan kumot ang mabagbagan? Tidakas na, no adda makasipot nga empleyado ti DNR. Ay naspakan Imbagak day taken ko na. Angam kuna namot nga dakanumot ten permit nga nalak. Ay, madanagan ni Inteng. Tamangan no dakas ti ibo nga ti inaramid ni Pari Badong. Ipapilit na jay rason na. Amula na kanumot. Kandagan na tinakaimulaan ti kayaw. Ay, sapay ko matawan dakas nga ibo nga ti aramid na. Ay nabadong, madanagan da kapitan kan maribanang, no adda ka numadi nga ibunga ti panangpukan mo kadagiti kayo ijay turaw. Ay umapal dalaeng. Tamidyo adun tinaglakwak. Day talaki din ti apapalan da. Ay kanya nga rugngay. Apay nga rug atilay bagbagada ngay. Kayok mo di pinukang kaw. Kumaano kukuha da? Kukwam nga agpaisaw, ngem adda dagiti proseso a masurawt. Masapol a sumurot kamot Ay didak isuraw tamok tararamidag. Hay, jakamukin ka. Nakurang kan sa talaga iti panakaawat. Isuda ti sana makawawat. Kayok pakibiyangan da kiday. Bibiyangan kaya ti kukuha da. Good morning, kukumaray. Adda ka di baro a madamag? Ay, marituyang. Nabayag basit adi kay napnapan ije bangkag yu
Adun sa ngamin ti kwartayaw. Di mo ngamin mapanagarado ni Badungkaw. Awan pa'y mulaan may. Ado ngamin ti kwartayaw. Iso adi na pa'y masangot ti mapanagarado ako na. Ay namaray, dayjay akinabayag na ay katbasitan na. Nalakamot ang magastos ti kwarta. Gimatang kayo pa'y itidakkel at TV, yaw. Nadadaal ngamin jay sigud at TV, may. Iso agimatang kami iti baro kukumaray. Muwin at dalakit di maigata. Ay, ada ka no sumungad a bagyo, Inteng. Sapay napigsa ka, no? Ay, un nga rod. Masapol nga isagana man ti evacuation center para kadagiti agkamang ijay. Muwin nang runa dagiti adda iti nababaapaset. Kan dagiti adda iti asidog ti waeg. Sigurado nga dumanantag kasapulan iti tulaw. Masapol nga ibagam ka dagiti kakadwam nga opisyales nga agsagana da amin. Pati dagiti tanod. Tumulong naman. Noon naman ti mapasama. Ay katwin Inteng. Narigatan no sakay lagunay no addan ti bagyaw. Isa pa'y kumata sa bali ti pagnaan ti bagyo. Ay na, nagpigsamot na ito abagyo ba daw? Lagkabon namutan ti bubong ti balay ta. Ay, bungunan ta iti kaputi ti tibay. Ganda do mga importante. Tamapantan iti evacuation sintay. Alang araw, pag tinulungan ta abungunan, kalpasan na, mapantan iti evacuation center. Ay, wait. Imbaga saan ang mabasa iti mapanawan ta. Iso abungunan ta na imbag iti kaputay. Pagrurutapin ta ti bungun na, barang saan ang mabasa kat saan ang madadaal. Wait. Sayang pa'y dagito no madadaal na. Kagat-gatang tapay mga raw. Sapay kumaata saan. Pakalaglagipan ka dagiti naglakwam iti tabla. Mala, agawaan ta nga raw. Tintan, iti evacuation center. Ay imbag ta nakaumay kayo, Maray. Nagpigsa ti todo kan angin. Saan kami kumanga umay dito yun, Maray? No saan amalmalkab ti bubungan ti balaymay? Ay, adumanan ti madadaal na ito'y abagyaw. Sapay kumata saan amadadaal dagiti appliances a binungun mi iti silupin ni jay balaymay. Sigurado ang maikat ti bubungan ti balaymay. Mabasa dagiti adda iti unag. Imbag dagiti appliances, tamabalin asukatan. Angam da kayo ngay. Ay, tinasken. Safe kayo kan ni Pari Badong. Mare! Ay, nagmalasin na di apagyaw. Nargay mo di turad. Nagaburanan ta kakaysuna at haluntan. Nagaburan ko nam. Ado ka da tinaigabaur. Ay, adua. Ba't pa'y tinaigabaur? Saan na mabalin ang mulahan, bay? Ay kasanutang arud itan ba daw? Awanan ti talunan ta. Pati dagiti kay kayo nagragasan na rin nagaday. Naigabur da amin ni Jay. Kaawatan alim mo kay ti daga idinapukan dagiti kay kayaw. Iso anarga ay ket iti pay talon ta tinakaigaburan na. Ay, sayang at talaga ti talon. Uray ko ma, no sana nagdadakkel abat bato tinaigabar. Tapno mabalin lata amulaan. Angam saan, Mike? Ay, sayang ti talon mo ang nagaburan pare. Nakitang idinapanak nagiwayway iti inuang. Nakitam gayang paray. Ay, masaya nga nakunay. Ay, maawatam siguro ita. No, apay nga iparit da amapukan kuma. No, mabalit nagiti kay kayaw. Ta iso timang protektar iti turturod ken bambantay. Ay, paray. No, kumata nang ibati ka iti kayaw, di mo pinukan amin. Mabalin asaan anarga ay ti turod anang gabur iti talon na. Apay analiday kasi mangpag. Kaslamo narba ti lubong mo. Ay, agpaisaw timbaga ni pare inteng tuyang. No kumanagtung palak iti imbaga na, asaan ko apukanan amin na kay kayo yay turod, saan kumaanagaburan ti talon ta. Saan ka di nga imbagak mo laang kan kadayta? Ngam dinak mo dengdenggang. Ay, siyak mo't lang tinagsagrap, iti madi nga inaramid ka, tuyang.
Ay natatabadong. Ipanagpukan kadagiti kayo ket mangitunda iti saan anasayaan. Iso nga dyan tayo ti agpukan kadagiti kayo. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay agraira man ang dagiti agtatakaw iti rabi ay kwaraw. Ang mga nuumay damit dito'y dagiti agtatakaw ang gail. Bilinim dagiti kakadwam nga wan aglanglangan. Unang gail. Masapul akanayon akumplito kayo iti rabi ay. Agrunda kayo, Arigla daw ang kalintay. Yangay, Kapitan. Binilin mo matlang dagiti tanod. Una. Awan kas iti bantayan tayo ti masakupan tayo, kagawan. Uwin nga rod, Kapitan. Ano ti mangibagbaga dita, anatakawan da ka no? Ay, masurunak. Asino nga taday tangag tatakaw ayak? Tao matlang Kapitan. Na, Anya pa'y ngay, tinakes na. Ang mga no dumanon da dito, ay, una. Matiliwan tayo na ita. Mas daawak Kapitan. Agsasaruno ka no mat dagiti mataktakawan. Agpulong tumit lang na ita. Ipasiguradok na ita. Aray, labaam ki di day tamaong apantalon mo. Ay, nagadon tinalabaak, marituyang. Inton bigatan dagita na batay. Anya, di pa'y katawan kadwak dito yung aglaba. Ay, panawan kan maray. Tay nakagisampay kan aglako akpay ije tersina. Wunaw, labaak laangan. Taisupay ti ited mo atangdan ka. Ay, saan marituyang? Bayam di tata nakababad. Nangina titangdan mo. Na, para day talaang manginaan ka. Anya nga data, Chip Warog. Anya tay? Data pantalon mat dagita. Nakababad pa'y. Bad ba dumatidad duma? Kita lang aruday. Ibagampay lang, mate. Apay bagim data? Ay, tungan. Umunakan iti papanantayaw. Tas sumarunuak tao. Sige nga road, Chip. Panawang kapay dito'y. Ay na, Kapitan. Tinakaw da amin na pantalon. Anya? Imbabad ko lang iti sabon iti paglalabaan may. Ay ngam, awan damot tan. Uray nakababad iti sabon a pantalon. Ala da, ay? Ay, masapol ang matiliw ti agtatakaw. Sapay kabarbaro kan brandad dagi jay. Asus, nanginangarot ti bayad na kung ganun. Tagilakok ti daduma ijay. Ha? Linabaak laeng, nagtapok da. Ay, tinakaw damot tan. Nakita siguro ti agtatakaw a brandad. Iso nga naginteresan na na. Bilinam tuman di kwaraw, ta agrondada. Nang runa itirabe Kapitan. Uwan, di kagda nagkagawat ko na. Bilinak dakwarog tumanang. Tinakaw da kano tinakababad iti sabon a pantalaw ni Marikwanang. Ha? Kano ang gail? Di na palabas Arabi di mo't nagrunda kayo iday. Wan mait ang gail. Si man man no asino ti agar aramid iti kasta. Wan ang gail. Numatiliwan niya. Ibagayo kanyak, tayo patiliw tayo iti pulis. Areglado ang gail. Natakaw ka nung matdag iti pantalon ni nanakwa na nga nakababad. Kahit
Saan nga tanga isodya nakita nga alalaam, di na minsan. Ha? Oy. Tagaray. Noon niya tinakitam, di mo ibagbaga. No kasta, siya ka tinagtakaw? Wine. Isu adi ka agar aramid iti jak kayat. Ay, un chip. Matumpal ti imbagam. Si ka lang tinakakita kanyak iday. Oras nga da makamaw. Si ka ti pabasulay. Musta kay Kwaraw? Natiliyo ka na, nagtatakaw iti pantalag. Saan pa'y nga raw tataba daw? Apay, naggapuan nyo aya. Di taman bang kagmay kanituyang ka? Inagumatang iti sakaw. Sakaw? Anya aya ti sako yaw. Umada na hindi pa nagapit may kadag iti bunga ti mula mi ang mais. Naimas ti mais. Nang runa no ibinatugmaw. Aywan mo ta, Kwaraw. No kaya't mo, gumatang ka. Ibagam, numano akilaw. Kwa tataba daw. Intun maminsan taon. Awan kwarta kita. Mano asako tigatangam ko ma, kabadong. Uray, sa nga pulo kumalaag no adda maray. Ada mabit lang, taalaag. Sa nga pulo na ito, Kurt. Kabil ko amin iti may sasako. Oh, adto ikabadong. Yaman nak, maray. Adto'y may, tibayad ka. Wan gayam. Mangyag kay tuman, iti may siyo dito. Uray may sasako laang, taay supay nga ilakaw. Ay katwa na, maray. Urayan, tamangyag to, nituyang ka. Agyaman akno kasta. Oh, maray. Adto'y ti may sasako ang mais nga order ma. Ay nagmayat. Dadakkel gaya mamais. Kat siyempre mo't amaray, tanaaywanan mi analaeng. Ay, kasta kaday. Manungay ti bayad na. Di kagdanag, nababalaang ti pangtad kuken ka. Agyaman ak nga rudno kasta, maray. Kinapudno na, at dapay nabati ijay bangkag may. Maapit to inton sumarunaw. Ay kat no maibus to tilakok, mangyig kan tumanan Ay katwa na, maray. Nagbantay ka iti igit ti dalan nga agturong dito'y bangkag ni tatabado nga. Katwa chip. Ngadda ni tatabadaw nga agturong ditawi. Agtext ka dagos kanya. Wen. Ay, agura ka man. Anya man ang ti aramidem? Burasa kami na bunga dagiti mula damais. Sa kunto ilakaw. Anya? Ilamang kunto iti kasama ka ni tigit ti dalan. Kat inton agawid tayaw. Awitam tumatan nga yawid iti balaya. Awitak! Di kagdanag. Ikang kanto iti bingay mau. Ay, sige. Si Katimaka mo, Chip. Tinakaw da amin abunga ti mais mo, kunap. Uwan, paray. Ay, sus. Ay, masurunak. Sa pinanghina ti mais ita. Pinagaakmat dakwarog nga agsiimdaan na laing no asino dagita. Ay, jak amuman, paray. Tinasayat, ibagam nga agsipot dakwaraw. Asino nga taday ta nga agar aramid ti kasta. Hey, agrunrun da damay. Awan sa mo't serbida nga agrunrunda, paray. Anya? Sorry, paray. Ladingitek, nung maibagak ti kakasta, tamasuruna nga may. Bayang ta kasaritak tumanin dakwaraw. Kapitan, natiliwan ti sigod nga agtatakaw. Ita adamanan. Ay masapol ang matilew, no asino man day tangagtatakaw ita. Ay rumbag laang kapitan. No kasapulan akaduak dagiti tanon nga agrunda. Ay aramidik. Nasaya at no kasta, kapitan. Jak ipalubos nga tatakaw iti masakupa. Tungan! Apay ka di, Chip? Umay ka di tao Dungag ka na imbag iti bagat. Kumuyog to kada tayo ni Uncle Inteng nga grunda inton rabeng. Kumuyog? Wine. Kaya't kaw, takawam to ti may sa kadag iti taraken na amanaw. Anya? Ibagak alumangan ka, tada na patag apapanam. Ang mapankagtakaw, ha? Ay,
Tila isursuram matchip. Agtungpal ka kaday, wano saan? Ay, kuha. Di kag danag. Ikang kantumat iti sidaam intun natakaw munti manaw. Ay, tungan. Ayun di kwarog. Kapay nga awan dito'y balay na. Kadno nakita nga nagpailitan tay. Umay ko kumakasarita, maipapan iti panagronda tayo intun rabi ay. Diyak kaya ti mapaspasama ka panagtakaw iti masakupak. Ay, kuha, kapitan. No kasapulan ngagpatpat nagtayo ngagronda. Arami din tayo. Ay, kapitan, ibaga konti agpaisoon niya. At no ni Chip Kwarog ti agtaktakaw. Ha? Uwin, di ibagbaga kanya na ata awan danuganak. Anya? Kinapod no na. Binilinak to pa'y nga takawak jay manok yung taltalot dut-dut na. Ay, naglukon dahi ta ako araw. Nupudno dahi ta. Ay, pudno, kapitan. Hanggang, saan pa'y lang ang makarunda nitong anintun rabi? Pa'y kanaw. Di ko na jak nakasarita nitong an. Adda ka nung napatagapapanan na hanggang. Ay, sige. Datayo lang ti agronda intong rabi ay. Manangkay. Tuhan, umay ka ditaw. Darasang. Ay, Chip. Nasayata nagtungpal kay tiimbilin ka. Kuha. Isumat ngamin ti imbilin mo di. Tinakaw kundi ato'y manok. Muto'y nga raw din ti manaw. Kaya't darasam ti pumanaw ditaw, ha? Nini. Kukuam lang di ata. No, day tati ko nam. Di buko dak asidain day tao. Ang kalintay. Ay, salbag ka. Ha? Angkal. Isungarod nga agron-ron datayaw. Ha? Tapno agbutang ti agtatakaw. Ay, Ita, tawan ti agtatakaw. Si kagayam ti agtakawan. Angkal. Pakawanan na. Ay, pakawan dita. Ay, dusaan ka nga po iti inaramid mo. Ha? No kasta, ni Kwarog matlaang ti agtaktakaw. Katuwin, ba't kagawat ko nang? Ibaga kon ti agpaiso, ta di kat mangiramraman. Ay ti sinalbag at chiptano dan. Isugayam ti agtaktakaw. Ibaunak to pa'y nga agtakaw para kan ko na. Masuro na kay diti 1/4. Nasayaan mo ta imbagam ti agpaiso. Naamuanan no asino ti agtatakaw kabadong. Uwin nga rod, Mare. Ni magayam kuwaraw. Ay, kababain nga arami ti may sa ama ko na barangay tanaw. Laki di Agasam nga day tang aramid na. Masapul ang mabagbagaan da di akwarog. Haging gayta, jak amaw, noon niya taramidag king kuwa na. Ay, no siya klaang. Ikatandalang nakas barangay tanaw kabadong. Ay, wala. Ikatandan. Anay ka, nanatuyang. Ibatan nyo tilapayag ka. Anay ka. Anya ti kayat mau. Pairotakwan no palukayak. Palukayan nyo matan Kanibatan nyo tilapayag ka. Anay ka. Aday ta. Naibata ko tilapayag mau. Pangasya ka di Bakawanan da. Nagko na nga man amapan mo takawan dagiti bunga ti maismay, Aklunag. Nasulisog akla nga nagtakaw. Imbes ko maasikat agbantay, ngam si kamot agtakaw. Pakawanan da ko Agbabawi akitan na natuya. Ay, kababay ti inaramid mo kwaraw. Anggal. Kinapudno na. Mababay na kitan. Dapat lang Uresyak tupay nga angkal mo kat mabainak. Agbabawiak. No apay nasulisog ka nagtakaw anggal. Dakas ti kas tangar aramidam. Unang gal. Isong anyaman ti dusak. Awatan. Ay, nagkidkid daw ni Kwarong iti pamakawan ta nasulisog kanulaang. Ni kabadong pa iti umuna nga agsao, kapitan. Mabalay. Anyat makunang paray.
idaro mo ni Kwaraw, ta pagmultaam. Tangay, kuna na may nasulisog kanulaeng. Bagbagan tayo langay, pare. Si kangay kagawad. Anyat makunam. Tangay insubli na ba, dagiti pantalon ka. Umanamong akdita. Nasaya mo't kidi da ito'y nagsasarita tayaw. Kita amin tayaw, kat mabalin nga agpaiso ang masaulisog no maminsan. Basta bayadan na, dagiti tinakaw na kadakamay, pare. Kan agbalbalo ko man. Uwi na. Talaga akasta. Nangag mo, dagiti imbaga da ko raw. Bagaan da kalakanaw. Unang katagihaman naklaunay, tasanda nga indaraw. Ti makunak mait. Uwan, bagaan da ka ita. Kanjak mutin pabayadan ti manok. Anggal. Sapay la kumata ipakitam ti panagbalbaliw mo, ah? No ulitin, pagmultaan ka iti dakal. Ken ikaten ka achip tanod. Ken paibalod ka, oh. Unang kail, talagang agbalbaliw akaon. Diyak kaya ta maulit pa'y daytaw. Kababay. Ay na, kuharog aya. Imbes kuma at tumulong ka kini angkel mo nga enteng, amang ipatungpal iti linak kan kapya iti lugaryo. Ngam si kapay, kidadaulo iti kastang aramid. Agsingsingpet ka, tapno agbalin ka anasayaat, kan ihemplo kadagiti kakadwa. Ala sigay, didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mano tinaglakwam, apay aday talaang tinabatay. Kwentaam amin dagita ginatangkaw. Kwentaam numano day tanabatay. Naggastador ka mo una yun to yan. Awan pa'y mababati, mate. Na, apay no si kan ti mapanaglakaw, kan makichinda, tapno amom no kasano ti rigat ti makichinda, nga iyan anay mo ti kwarta. Ay, nagado ka arason mo na ya. Di mo pa'y amumit ti aginot. Agsapol ka itinaimas asidam. Ita, sa pulam no nakaigatangan ti kwarta. Ha! Sekan ti mapan makichinda. Apay analiday ka, Maray. Di ka mo't matagtagaray. Maray, awan ka di ti amom amabali na pagtrabahuan. Kaya't ka din ibadong mong agtrabaho ka. Apay ko mga iparit na kat imot mat. Iyan anay ko apakichindat itad na. Ha? Kanayon nak nga apaan no basit ti mabati iti mapaglakwa. Kasta ka day. Bayam, tanwada makita nga kasapulan iti katulong nga stay out, ibagaken ka. Ay sige man Maray, kayat ko ti stay out, taadda nga mindingon kaw. Adda manok, ganso, kalding kaw. Sige Maray, padasag ti agdamag no adda. Sige man Maray. No adda nga min bukod ko a kwarta, di namot siguron pakibiyangan, tanagbanugak mag. Katuon na, magatang mo pa'y ti kayat mo agatangan. Maray, kayat mo kano ti agkatulong? Kasadungay ni badong mo. Badong lata, Maray? Makapadismaya nga min jay imutan na ka ti asawam. Nawadwad mo't nga agpay so ti mapaglaklakwan na kadagiti mula na. Iso akayat ko ti agtrabaho, tapno sa anak adumawat iti kwarta kenkwana.
Saan ka day ase ka ti aglako no daduma? Una, maray. Ngam kwentaan na no napananti kwarta. Ay, madimot nga agpayso day ta. Kasla nang ko nga kasapulan da di tadakkel abalay iti katulong. Into udem tuman, maray. Sa dino adakkel balay, maray. Di ta ngay crossing. Diyay ngay dakkel abalay ijay. Jay ka din na pinturan iti berday. Wen maray, agasawa ti agigyan ijay. Napan kanu ijay abroad, dagiti anak da. Anya ka di ti maipaay ko kan ka. Siyak ni tuyang, madam. Nadamag ko nga kasapulan kayo kanu iti katulong. Ha? Kabaalam ka di ti agluto, agdalos, kan aglaba? Ay, kabaala ka, madam. Napigsaak pa'y ngagtrabaho. Ngam numabalin ko masapaak nga umay. Kan agawid akon ano iti sumip nga. Stay out, ti kayat mo asawan? Agam Ay, pangasim ka di, madam. Kasapulak unay ti trabaho. Nusan ko akabaalan, di uray katendak. Sige, padasampay nga rodo ka ba alam? Ngam no marigatan ka, ladingitag. Ngam jay makabaal ti alaag. Ay, agyaman naklaunay kada kayo, madam. Ikaray, kabaalak no anyaman ti ipatrabahaw. Nay, apay, bigbigat, nakarubot ka. Papanam? Adan na idadang adanom di tatirmaus. Makaamukan nga agkapay. Adang amin ang trabaho. Trabaho? Anya ko matrabaho day ta? Katulaw ijay dakkel abalay di takruseng. Pakiwayway munton di kaldaing. Ay, sinalbak. Siya, kung ti agiwayway iti kalday. Iguyod ko man laangan, ta iwayway ko di ta mapagnaak. Winarisak matan iti mais dagiti manok itay. Mala, inakaon. Na, ay, imanaway. Adda ka no trabaho na. Kawatan nga agswil daw no kasta. Ay, nasaya at mait. Tapno sana siya amin ti agasgastas. Kanayon nga wan mabati na no mapan makichinda. Gastusan na mo amin na mapaglakon na. Itaman pa'y nga awan ni Marituyang, Maray. Nakitam ka din no napanan na. Ay, saan, Maray? Napan nga ta di tadakkel abalay, di ta kruseng. Wen sa nga agpayso. Amang ano ijay tinapanan na. Kayat na ti mapan agtrabaho, taimutan mo't ngamen ni kabadong. Ay uray siyak no kasta ni Inteng. Ay inak mo't agbirok iti trabahok, tapno magatang kumot ti kayat ko agatangan. Ay, nagmading ti kasta. Paglakwan na ka, sana sa pulan ti naglakwam. Kat pakitsindam mo. Ay, wen nga rod Iso ang nakapanunot ni Marituyang ang nagbirok iti pagtrabahuan na. Ay, wen. Barang inawat da nga rod ijay akas katulong. Tapno adamot makuna akabukbukudan na kwarta. Papanan nyo ka na, Nanatuyang. Kanayon ko ang makita magmagna kayo dito'y kalsada. Mapanak mo't agtrabaho akwaraw. Addan makuna at trabaho. Uy, magmantad na trabaho, maun. Anya ngay at trabaho. Para ti trabaho, baro. Ha? Anya para? Dayamat kas na trabaho? Adda kwaraw. Para laba, Ha? para linays, para lutaw. Daita ti trabaho, kwaraw. Katulong ka titi kayo yung asaway. Husto ka! Katulong ijay dakkel abalay di takruseng. Ay, kunaklagit din nun niya apara ti sasawan niya. Katulong mat gayam. Tapno mabaliwan mo saan akatulong latan? Sigay, panawan kan kwaro ga, tainak agtrabaho. Ganda ni Gaya mo titapos, tuya. Apay no dandan ititapaws. Ay, kat kaawatan na dandani ka nagswildo Na, apay ati sweldo tinapanunot mo.
Jak pailan na igaman ti sweldo, isang tinalagip ma. Nalagip ko laang mit Gumatang kantuman iti naima sa masida. Ay kat gumatang aktumo basit Imbag kat ti saan amagasto amin asweldo. Kaya't mo asawin, iganam ti sweldaw. Anya ngay nga raw, alangan asika ti mangigam iti sweldaw. Di nakpay maikan iti kwartam, no sikat da kwartana, imot ka nga main. Anya nga imot, dagiti ngay pakikinchindam. Saan ka di akwartak? Tinultulungan ka mo't nagtrabaho. Mangtad ka mamit iti kwartam. Imbagla paginumay kadagiti barkadak. Ay, saan para inom to'y nagbandugak? Naglaing ka dagita barkada maun, no siyak pa'y ti pagtaudan ti paginom da. No awan igatang da, saan da nga umininom? Uray pagtayak man laeng nga rod iti numeraw. Bareng mga bak. Sana pagtaya to'y nagbandugak, kunak manan. Ay, nagimot ka laki dinaya. Gem matangak mo titimasid. Apay nga imot, kunampay lang. Gaputad da kwartam, limbastog kamatay. Kasano kumaanalastog ako nam? Agim impunak laeng, tapno adda ka utak, inton agkasapulan na. Mala, ditakan, tayo nakagtrabahaw. Di manamay. Ay, no di nakikan iti kwarta. Mangremedyo ak. Kita manod na maramida. Tataba daw, inla kumot gayam ti gansuyo kinitata kulas. Ay, wala ko harap. Tapno damang mo't kwartak. Apay nituyang lang ay tada kwarta na. Siyak kumati ng ilakwam, tapagpulutan tayo umutlaang. At dapay mo't tayo dakkalakawitan ko ijay. No, kayat mo Ay? Isaw, tigatangan mapagpulutan tayo. Uray minus presyaw. Na makipulutan akmay. Wow! Ingka nga raw din parchain. Taumay kami inton madamdam makadagiti kakadwa. Ay kamangala kayong arudin ay itiara. Siyempre parchain kan iluto maun. Hustun taon wag subliak. Tadapay arkila kaya kabang-ibang barangay. Maling araw. Gusto, tapno maanger analaing. Medyo nataengan kay. Naimastikal doon no maanger anaimbag. Apayan naggida na nagpukaw ti ganso ken kawitan. Napanandan ngay. Krrrr! Ayan yawn! Krrrr! Ayun, ay kanto yan. Kur kala, kur dita. Makaring-ring. Mapukpukaw ti ganso ken kawitan. Nakitam ka day. Nakita kiti kalman. Ang mga no napanda nagsursura. Saan da nga ugali ti agsursor no di da pay nangan? Bayamida. Adamot bukod da sa ka. Mapandag birok mo iti kananda. Kita tuman ida tanay inakagtrabahaw. Kababain no maladawak. Malaing kan. Bayam day tagansaw kang kawitan dita. Yang katati isarunok nga ilaka. Bayam matay tatuyang dita. Di mo lamang tadi kwarta na. Simbong bat mo di kaldeng. Siyak ko na namay. Ne. Mayat da ito Dak-dakkel ti kwarta. No di kaldeng ti lakap. Asino nga ti pangilakwak. No ni kwaraw. Ang mga numaamuan nito yang ka. Kit agreklamaw. Ay, mangbiro kak payman. Iti pangilakwak. Sino di kinasarita malalaki ay tataba daw? No jak agkamalay. Taga di takabangibang apurok day jay. Ay, kwaraw. Adala dinamag na. No, adda kanulakok ading wine. Ang awan, kunakmay. Ay wine, malagip kaon. Day jay agat-gatang iti ding wine. Sana mapanila ko ijay ili ti magatang na. Wine. Panawang ka pa dito, kwaraw. Nay, agdardaras ka may tata. Agsarsarita ta kumapay. Ay, inton maminsan taon. Inton maramid ka, ti planaw. Ha? Anya day ta planaw? Ay, kat secret mo ta. Mala, panawan kan ditaw. Sige. Masapol, adi na maamuan a kinatulad ko ti lalakay. Amang gatang iti kalding kap. Isabat ko ijay turaw, iti asidag, ti budday. Apayan apermi amaritmit ti kalding ijay turaw. Jay samot kalding mi day jay.
saan ang nairwam ang maipagaw. Iso adandan ni saan asumurot iti mangkulipon. Nay, papanam, nanatuyang. Ay, kwarog! Arkilaag man ta tricycle mo. Darasam, tamapanta iti kalsada abatog ti turaw. Eh? Mapantay jay? Wen, ang mga no jay kalding miday jay. Ang mga no tinakaw dati kalding may. Ay, lumugan ka nga Ruden at mapantan. Mala, patarayo mo ti tricycle mo. Tapno maunaan ta ti lalaki iti kalsada. Tanay, sumalsalog pa'y laang. Matungpal, nana. Anyang iti aramidang nanatuyang. Kung namat di lalaki, ngayon lako kenkwana ni tata badong ti kalding niyaw. Nagalasket ti ugalin day di alaklakayan. Aguray man ta kasaritak itinalapat, inton makadaano nak ijay balay. Apay ngayon lako na di pa'y nagsaritaan. Day tati salud-sudag inton makaawidak. Ha, makita day di abadaw. No ngay saan nagayam nga inlakaw? Ah, tinakaw ti lalakay, ti kayat mo asaway? No ngay kasta? Kasano nga tama-amwak nga iti pudnaw? Inla ko nga tangagpaiso ni badaw. Wano tinakaw day di alalakay. Apay nagpartak ti panagpataray mo itay iti tricycle mo, kwarog. Uy, sinambot mi di lalaki ang mga iguyuguyod iti kalding dananatuyang kagawad. Anya? At nang iguyod iti kaldeng damari tuyang. Wow, idinadanon mi ti lalaki. Pagungtan ko man ni nanatuyang. Angam ko na namat nga inlako ka nun ni tata badong kenkwana ti kaldeng. Ay, inla ko na ti kaldeng da. Asaan nga mo ni marituyang? Isu asiguradaw. At damapasamak agubat iti balay da tata ba daw? Naturay mo't ni kabadong ngam ni marituyang. Ang pirmi ti pungtot ni nanatuyang itay kagawa. Ay, apay na ita binalsing ngay gemaw. Sakbay asumbatan ka. Kita agpay man tapitakam. Nay. Apay kinaot mo mitan ti pitaka dita bulsan. Ha, adala kita ag. Mabidlag. Ado ti kwartam. Agpay sungaraw nga inlakom ti kaldeng. Ay, salbag ka! Asawa nak, ngam takawan nak! Ay, dahito iti binalsig! Pang-uran ka man lang! Ay, tumalaya ka! Salbag ka! Saan ka nasangputan? Agyan ako ni Yedak Kalabalay! Naamwak pa'y ayay ganso kan kawitan kat inlakaw! Ha! Napan mo lang barbarkada! Salbag ka kiday batong! Buwisit ka! Apayan tata ba daw? Kas kamutlan na kutiranan na siya ko. Ay, mabalin ka di kwaraw. Kasarita maninanam atuyang. Taagawid ko man. Madmadi ngamin ti bagbagay. Madimit nga minti naramid mao, tata. Nangila ko kay tidingwan niya, wadi na mao. Ay, sana na maulit kwaraw. Nasaktan ni nanatuyang. Tanuad na kwartana kat gumatang iti kanain kin masapsapul yu adwa. Idinto ta si ka, imbarbarkada mo tinaglakwam iti dingwan niyaw. Ay, wun nga raw. Manyakay nga tati aramidak. Inkakid daw iti pamakawan na Kanagkari ka ngagbalbaliw kan. Ay, wun kwaraw. Aramidag day ta. Tapno agsublay ni tuyang kaw. Mading agpaiso tinaramid kaw. Saan ka nga ulitin? Ay natatabadong, madingamin tinaramid mo. Ala, ingka agpakawan, tapno agsublikan ka ni nanatoyan. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Kan iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junren.
May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagsaba ka matarimwaran, tataba daw. Papanam ka day. Ada kaming kontrata kanila kay pensyonado. Hoy, nadamag ko ang nabiit mo pa'y analpas ti kontratam kin ni Tomas. Sabali maninday ita. Wain kwa raw, nagaburan ngamin di taltalon da ini nagtudo iti napigsa. Nukas na, sikat mangikat kadagiti na igabawr. Wain kwa raw. Ala, mapana ka, tapno daras sa malpas ti kontrata. Sige, tataba daw. Nay, kadumot ti kwartam apagsugsugal mauna na tuyang. Kakaiso na anaala ni Badong ko titangdan na nagkontrata. Anya, pagsugal mo titangdan ni tataba daw. Pagpuunak laeng tapno umadaw. Kasano ngay numaabak ka? Sa anak amaaba. Nangabak akto pa'y idikalman. Amo ka din ni tataba daw ngay sugsugal mo titangdan na. Saan ko nga imbaga? Sigurado nga agungot numaamuan na. Agunget mo't gayam. Apay nga ruda ka na yun ka dito'y sugalan ngay. Ha? Di kagbidot amang ibagakan kwa na kwaraw. Saan ka di nga imay ni Mari tuyang di Twitter sena, Maray? Saan mo't Maray? Ngam nakita ka limabas itay bigat. Kuna ni Kuwarog ang makisugsugal ka no ti kumarita. Makisugsugal. Nangalaan na ngay iti isugal na. Ay tangdan sa kanumot ni Pari Badong. Ang mga nusaan nga mo ni Kabadaw nga isugsugal ni Marito yang ti kwarta nga itid na kankwana. Ay, daytan ti madi nga aramed. Ti agsugal. Madiday dyan na sumok na. Ado ti manugal adi na maarami ti pagrebagan na iti balay na. Ay, nakunamon, Maray. Addang agpay sumangliway iti trabaho na. Nusugal ti into na rin na. Mabisbisinat, nga mawan mo tao dito balay. Kaya ngayon nga tanituyang ka. Nay, adda ka mo't gaya mga Badong. Apay na padam. Awan ka mo dito'y balay, di simang putak. Napanak gimatang iti meriendaem, taamok ang mabisin ka. Nasaya at may, tamabisina ka. Awan pa'y mamerienda, iya nagtrabaho ah. Mala, mapantang harudan ije kusina. Anya ti kayat mau, kapay wano soft drinks. Yay soft drink sign, tanay, nagpudot. Nagsalimuot ti panaway. Mala, mabiit lang nga raw. Anya ka di ti pakakumikumam, takanayon ka apumanaw, Maray. Di talaang mo't Maray. Diversyon na kunada. Saan mo't ajay panakibiyang? Hanggang madisamot tan tinasumok mo, Marituyang. Uwan nga rod Maray. Di ka pa'y una umay dito tirsinak. Saan ama di day tao ita makaayaw. Naragsak kami ijay nga agkla-classmate. Classmate? Apay, agad-adal katakunam a classmate? Uwan nga rod Marituyang. Di mo kunaan nga agad-adal ka. Classmate iti baraha. Na. Sigay, panawan kayo pa'y dito'y kukumbaray. Babayaw. Nasumok nan sa mutan ti agsugal. Awisan ka man, Pari Badaw. Aginumta. Saan ko pa'y mo't analpas ti kontratak, paray? Saan ko ang maalat itangdan ka? Nudyak pa'y nalpas ti kontratak. Nagbalbaliw kan samot ton paray. Di ka mo makininom ka na kamay. Makiinumak tao, inton malpas ko ti kontratak, paray. Uray siyak tumay, ti gumatang iti inumun tayaw. Namnamag day ta aparay. Ay, kailiw na ka, akainom. Tanag mo na ya, paray. Uray mang parti akto iti kaldeng, apagsasangwan tayaw. Ay, day taman. Mabalin la ko mga umay katulungan iti kontratam, tapno malpas adagaos katagpartikan iti kaldeng. Ay, mabiitan, paray. Sumagmamanulagay, ngal daw.
Da ka man nandito itong itan, nana. Ah, uray sika. Ada ka mo dito, kwaraw. Ang sana ka makitong ay. Apay nga rod nga da ka. Kaya't mo asawain, umay kalaang agmulagat dito. Da kayo iti boundary iti kabildatan kan sa balya barangay. May pari ti agtong iti ti masakupan ti kabildatan. O di agpaamyanan kami nga raw, tapno saan ang masakupan ti kabildatan. Ay, alay, kakadwa! Agpaamyanan tayaw, tapno awan karbangan ni Kwarog ang mga nawa katatayaw. Nagkapuam ka day, awan kamot itay dito barangay hall. Napahanak iti pagsusugalan iti boundary. Ah, May sa ijay ni nanatuyang nga makitungtong ay. ay una yan ni Marito yang nukasta. Talaga amapan makisugsugan. Wan kagawad. Naminano nakita ki jay. At dada pa iti boundary. Ang amidimbaga ka may parit tagsugal iti masakupan ti kabildatan. Di mendenda iti banda ti amyanan. Paymanta, yawag tayo man iti kapitan ijay abanda. Kanayon ijay ni nanatuyang. Intun namnamain na adandanin agawid ni tata badaw. Agawid mo tayo. Ay, kaasimat ni kabadong nukasta. Ibagak kumangin ni tata badaw, hindi nagsabat kami. Ang maamakak. Amangan nubugbugan na, ninanatuyang, numaamuan na. Apay ngay, malamay ngam nakarikap ti balay. Napanan nga ta ni Tuyang. Nabanog kin mabisina kan. Ay, lukata man tiri daw. Mapanak man dita kusina. Anya nga ta tinaluto ama kanaya. Ay, lukata man dito yung kaldera. Ha? Hawan mo tinaluto ama kan? Ay, hindi man pa uminaw. Ayun na yan. Pati danom awan. Sa pamakain-inumak una yan. Ay, ina malamaki inuman ni Tatersina ni Marikwanang. Ang mga nuad na ijay ni Tuya. Nay, si kamot ti masabat kumaray, papanam ka day ka malumoy. Agvi-video kay dadita ayan ni Marcia. Ay, umay kanta mapanta, maray. Video kay? Ay na. Mbala, inakpay man nga rod kumanta, sakbay nga agawida. Awan pa'y mat siguro ni Badungkaw. Amangan no inton madamag na, kat umay tumot ijay pag-video kyan. Kasta nga tamaray. No madamag na siguro nga da video kay, umay mat siguraw. Mbala, intang nga rodon maray. Saan kun adinagas ni Mari Kwanang, taawan mo't ijay balay na. Umay tumot siguro inton madamag na. Sumarunun to siguraw. Mala, intang arudan, takayat ko ti agkanta. Awan mo ni Tuyang ko dito Tersina Maray. Di mo ka din nakita tinapanan na. Awanak itay, kabadong. Kasangsangput ka, ta adda na panak. Napanan nga tanti sinalbag bagitan. Sa pinabambanugak. Ay, lakwan na man nga ron titinapay kanda ng Maray. Tamawawak unay. Ay, hun mabiit laang tamangirwara. Oh, atoy kabadong. Uminumak pa'y. Tamakain inumak una yan. Ay na. Ay. Kurt, Una yan. napanan ngay manan ni Marituyang. Taapay nga awan iji balayaw. Diyak nga rod ang mo, Maray. Kasangsang pu't kumait. Mabisina. Midilo katak ti kalderaw. Awan pa'y pulos na lutaw. Ay, una yan ni Marituyang. Tadi man la nagluto, mat. Dahita nga rod, ti pakasurunak, Maray. Napanan na nga tan. Nakaumay ka may tatabataw, katnay, sumip ngitay. Awan ka di dito, inituyang ka. Ha? Abay kong mga umay dito ni nanatuyang. Awan mo ni Maribanang di tabalay da. Lima ba si tay? Ngamjak mo di na magnupapanan na. Sa awan pa'y naluto iji balay may. Mabisbisi na ka na nagapo iji trabaho. Nay, abay ngay. Napanan ngay ni nanatuyang. Oy,
Ang mga nuadamot dakas ang napasamak kan kwa na. Alimang arog-arog, tainakman sa pulain. Ay, sabi na banbanuga kaon. Ay, masyana kun kan katataba daw. Isungay bagak man lang ang tipod na. Ha? Nakitak ideal daw ni nanatuyang. Nakakita am ngay. Ijay sugalan tataba daw. Sugalan ko na. Aging gaita nga oras. Kwa. Ay, saan mo ibagbagak ni nanatuyang asak tinakaamuan niyaw, ang makisugsugal? Ay, kasanon na impabak na ti kwarta nga daking kuhana. Ang, kuwagayam tata. Agpabidyo kini marasya ita. Ang mga nuad na ijay ni nanatuyang. Ay, agyaman akwaro ga. Mapanak man ijay balay ni Marcia. Isungag pa iso ti agkan-kanta. Uray ko man nakaluton, sagbay anapan ditoy. Kasken ni Maribanang. Ay, agoray ka man. Umay ka man ditoy! Ito ba mabasata? Kwa ba daw? Di mo iguyot, maka masaksakit anak. Ay, talaga masaktan ka. No di ka sumurot at tatalugad. Batam di, mak. Ibatan ka malagay. Anay. Uray aklan na patugaw. Ay, sinalpag ka! Inbabay nak! Darasan, tagawitan. Ijay tangag sarita. Apay ang makapungtok ni Pari Badong nga imay ijebalay da Marcia. Imay di balay ko itay. Birbirukan na ni nanatuyang. Gaputasan pa ang nakalutaw kat mabisinin na tataba daw. Ay, sos. Naibagak matan kinitataba dong amapan makisugsugal ni nanatuyang. Nakisugal manan. Kunak man no naggapu ijebalay da. Iso nga inawis ko anapan kami ijebalay da Marcia. Wala kantay. Si kagayam tinangawis kan kwa na. Ti amok kat nakaluton, tamaluman. Uray asino mo't nga asawa Makaungay. No sumangpit ama bisbisain kat awan makan ama sangputan na. Ay, wenmet Mayat ti kakantaan itay ni Marituyang. Idinapan ingguyod ni Pari Badong. Ayan ti kwarta tangdan ko nakikontrata. Daytay. Sumungbat ka iti limpyaw. Ayan ti kwarta ko na. Kwa ba daw? Anay. Di ka lang arodin nakaluto. Pati kwarta, insugal mo. Ay, demonyo ka. Ay, nangibag nga insugal ka. No saan mo nga insugal? Ayan na nga raw. Iruar mo, no di mo kaya tapagtalawin ka arabrabi ay dito'y balay. Ay, pagkawanan nakmadahong, di na ka di pagtalawin arabrabi papanak ngay. Ay, bukod mo aparikutin Hinga kay insugal at kwarta. At di ka pa'y mo nakalutaw. Kanya itatikanin ta. No di na kumaingguyaw. O di ijeta kumayan ni Marcia anangan, tadamakan ni Jay. Yeah. Ay, maray, pautangan nakman ititinapay nga ikapay. Si kalaang maray, ni Badong Mungay. Nagsapa na pan ijay ilay. Ijay kanun nga agar musar. Mapan kanu gumatang iti masida ijay ilay. Apay adi si katibapan gumatang. Di na kun ikan iti kwarta maray. Impaabak ko nga mintinted na kwarta. Ay, impaabak mo nga main iti sugal. Anya nga ita. Ay, kunak nga min no umadaw. Ad-damot anaabak. Madi nga main ti sugal, maray. Awan na sayat nga itden na dayta. Italaan ami risko maray. Iso nga ita. Ay, di na kun ikan ni Badong ko iti kwarta. Bagmantada ka dito'y batog yaw nga sagsagad na. Sa dino nga'y kumatiayan ko, kwaraw. Napan nga minti niliw dagiti pulis dagiti agsusugal iti pagsusugalan niyaw. Ha? Tiniliw ko nam? Una na. Adda na pan nagreklamo ka dagiti pulis. Tanatakawan da. Natakawan? Wain, nadamag da dagiti manugal ti nagtakaw. No adda kay jay,
nairaman ka kumaan na tilew. Ay na, agyaman nakta sa anak-anapan nagsugal. No inikanak ni Badong ko iti kwarta, amangan nunapanak. At dangarot pagsayaatan na, asaan na ka nga inikan ni Tata Badong iti kwarta? Wan ko araw, kat manipo dita, sana ko na mapanagsugal. Agluto akida, iti kanon mikin ni Badong kao. Ay na toyang. Naimbag kiti, tasaan ka na pan nakisugal. Kasano, no patisi ka, kat natilew. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junre. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdengan. Kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, sarong ka man nandito'y kabildatan, buyay. Dakos ka di, Manong. San mo't nga ijay balay mo ti papanak? Ijay mo't balay daapong inteng. Anya man ang tipapanami di balay dangkail. Naklang mo't agpasyar, Manong. Pagpasyaran ay di balay dangkail. Ijay parki ati pagpasyaran. Apay ngay, idinapan kay ti balay ti may sa balasang. Kat kunang may ka pumasyar. Parki ka di ijay, Manong. Na, saan ko mayalis ti alipuspos da ito yung ngawing Anya nga tati aramida kaya. Sige, Manong. Agtantanamitim kamat dita. Mapana ko ni balay daapong inteng. Pimanaway. Anya nga taman ang tigagara na iti balay dangkail. Ay imbag man, ta nakapasyar ka manen, boy eh. Una pong, nasabat ko ni Manong Kwarog di tadalan. Ang kaasimat. Day, apay akaase ako nam. Mapansamot agpasada. Agtantanamitim nga na pinanawa ka pong. Jak amuno niya ti tantanamitim na. Day, apay ko mga agtanamitim. Agsarsarita kami pa'y matapong. Hindi kuan, nagsardeng nga agsao, kat agtantanamitim matan. Pinanawa ko na apong. Adala siguro nalagip na. Iso ako nam ang nagtanamitin. Kasta nga tapong, kas lang amin pimpiman hindi nakitak nga agtantanamitim. Kunak no asino tinakaawit itinarepet arut-ruting. Si kamagkayam baraw. Una pong tuyang, nagdadakkel nga min ti binalsig da apong inteng. Nagrigat ti agaron, iso nga inak na ngayo iti ruting. Nalaka nga agpaiso nga arunan ti ruting ngam ti dadakkel a binalsig. Sige apong tuyang, panawan kayo pa'y ditoy. Sige baraw, adda kumamot kasken ka nga umay ijay balay may. Awan ka di apo kuyo, apong tuyang. Adamot ngam adayuda. Di dalakit di kayat ati agyan ijay balay. Umayak lang mat pumaspasyar di tabalay da apong inting, apong. Uray apo kukla kumamot ti umay pumasyar. Angam awan mo ti umay. Imbag ni Mariba nang tanda apo ko na akanayon nga umay dito'y kabildatan. Wen nga road maray, nagagut pa'y nga ubeng. Uray di da ibabaon kat agunggunay mat. Un nga road, kasi itay nasabat ko, nakaawit iti kayo apag road. Kuna na anarigat ka nung nga arunan ti kayo da Maribanang, iso anapan na ngayo iti routing. Maayatan ni Maribanang no adaday dyan nga ubeng. Nagaga nga main, makaiayaw,
Ngam no sadot nga ubeng, amangan no saan apadapawon ni Kapitan ditaw. Kayat ni Maribana nga agyan iji balay da, kunadya ubing adina kayat apanawan ti inana iji barangay da. Iso malagayam ano umaikat saan nga agbayag. Nagmaniho ka na Bartak, Manong. Kasanungan no na idong parka. Yan na Bartak. Tinabartak. Di na mo tiyag manihaw. Adayo ka pa'y lang. Mang angot kun nga agat arak ti sangaw mo, Manong. Sangaw lang, dayta. Ang amusanak anabartak. Nabanglo ako naman. No siyak ti driver. Sa anak to nga ginumiti arak, Manong. Mayat sa suruang kang agpaiso agmaniho iti tricycle Tanong mabartak ka. Sikat imang imaniho iti tricycle ka. Agpaiso, Manong? Suruan na ngagmaniho iti tricycle? Dito italang kabildatan. Sana mabalay na mapantay jay ilay, taubing kapay. Kanawan lisensyam. Mayatak, Manong. Kayat ko tag sursurong agmaniho iti tricycle. Agsubli-subli, madagiti agkasinsin akwarog kan buwit ang nakatricycle iji kalsada. Madlaw asursuruan na ti kasinsin na. Iso ti pinagtugaw na iti ayan ti Manibela. Ay nga ubing pa'y unay ni buyet nga agmanihaw. Ay, anya nga tatinaknakan ayan ni kwarog amang isuro iti ubing nga agmotor. Kaya't nala siguro ang makasuro ati kasinsin na. Ngam di na napanunot nga ubing pa'y. Minor di edad. Isursuro na la siguro. Di namot siguro palubusan nga agpailay maray. Kaniso pa'y ti mapabasol. No adamade ang mapasamak iti ubeng. Kasta ka day maray. May mayat gam ti agdrive iti tricycle ngam ti agarado. Narigrigat ti agarado, Manong. Sana narigat asursuruan ti agtricycle. May mayat ati tricycle apag sursuruan, tatalo ti pilid na. Sana matumba. Ti motor, ada posibilidad na matumba. Madangran ti agsursuro. Pudno day tabuyait. No amom taon, mabalin mo nga imaniho ti tricycle ka o no mabartekak, ha? Hanggang dito italang kabildatan. May parit ka din o mapanak mo ti jay ili, Manong. Imbagak itay, asa na mabalay taubing kapay. Awan lisensyam kunakmait. Yala anak ko man yapong inting iti lisensyak, Manong. Sanda ka nga ikan iti lisensyam taubing kapay. Uraya, mamadanon mo ti husto nga edad mau. Sakbaya makaala ka iti lisensyam. Kwaraw, awan lat di mo aramidan. Apay nga insurom ni buyet nga agmotor kat ubing pay. Uray ubing pay, no kayat na ti makasusuraw. Saan mo pa'y nga isuraw? Ada pagmadyan na no ubing pay, nga amunan ti agmotor. Adak matamang kita kenkwana. Saan nga iti amin agundaway kat mabantayam? Awan matricycle na, nga imanihon ako ma. Uray awan, ta saan pa'y arumbang nga isuro ta minor di edad nga road. Da, nagmunayan anakwanang, sakka di ti makamaw. Ala, sapay lako mga road tawan dagas na mapasamak kenkwana. Nya kumangay ti dagas sa mapasamak kenkwana. Kaya't nakadiakadwa na mapandita ka bang ibang barangay tatabataong. Anya teramidin tayo jay. Ada ka di arak abalon tayo jay. No arak lang. Ado ti arak iti tricycle kao. Ay ariglado nga rod ako araw. Kahit balasang ka na, tinta pa siya rin iyay. Anya pa ngay. Awanin sa balay. Barang at damatin mang sungbat kanya kabalasang. Ay katagalisto ka ngamin Ipakita manapudno ka iti balasang. Tamno makasawa kan. Isu nga raw datapno nalaingat asumaaw kat uminumak basait. Sakbayang mapanak iti balay ti balasang asabsabungay. Inak pa nga rod agpalays na mapantan. Tamno di da ka maunaan iti sa balay. Uray sak mata. Inak matagpalays. Agkita tamanin di tao itata. Day, nakapulis ka mo ba daw? Papanam? Ada papanan mi kanikwaraw. Na, kanayon kala sumurot kinikwarog na dapapanan na.
Surut-surut ka. Anya ay ti parikot mo. Di ka mo analuain. Uray ka na yun ka mapan makimarmaritis na tersina. Di ka mo bibihangan. Numapanak man, mabiitak laang. Si Kangay, inton sumangpet ka, nabartag ka. Uray, tasan mo mata kwarta ti pag-inim ko, kunak manayin. Mala, ditangan. Anya nga oras ka man na sumangpag. Ay, diya kamaw. No adda ka, di isaw. Nay, awan mo ti babalay dito nang isarda nga mititricycle. At dapay pag nainta, tata. Di tabala si utirang tay ti babalay. Kaya't mo asawin, ibatim ti tricycle mo, dito igit ti kalsada. Nga pa ngay. Awan mo ti mabalin na pag na-anti-tricycle at dumanon di tapapananta. Sulsulinak magayam ta anti-sirsirpatan. Ulay sulsulinak di taoy. Anong napintas ti sirsirpatak di taoy. Uray ano mapasungbat mo. Tapno damit supapak ti banog mo ng umay di taoy. Umadani siguraon. Agsagana kayo kininanatuyang Taalain kayong to aninong kininang into nagkasar kami. Ay na, anytime ko araw, gapas na sika. At nga rudin maangay akalay sa iya kabildatan, nubilat. Naragsak nga aldaw yaw kukumaray. Ay, Maray, kadwan sa manan ni Kwarog ni Badong Mau. Ay, napanandaman nga tan. Saan samot ang makapanaw ni Kwarog no di nakadua ni Badungkaw? Naglugan mo't ni Kabadong iti tricycle ni Kwarog. No kasta, saan ang nagpasada ni Kwarog no adamanan na pananda? Saan nga tanga ijay ilay tinapananda? Saan samot nga ijay ilay? Tagimatang dapay nga imo na itiarak, sakbay apimanaw da. Sa dino ngay nga rudmanan tinapananda. Damdamagak ni Badong iti agrubrubat. Agam di namot imbaga, iso ang masuruna. Mapanak man ni Jay kabildatan. Pag naak nga ta. Iti nga tabantay when no Jay kalsada. No Jay kalsada. Parang at da lumabas alugan na pakiluganak. Awan, ijay kalsada langan ti pagnaak. At damat tricycle ijay higit ti kalsada. At da pakiluganak ama pan ijay kabildatan. Darasak ti mapan ijay ayan ti tricycle. Ang mga no pumanaw katjak maabutan. At daytan ti tricycle. Awan matao dito Ha? Tayo tricycle ni Manong Kwarog da ito Apay nga da dito ti tricycle ni Manong. Hoy, ang mga nuintaray da ti tricycle na kat inyag da dito Luganak ti tricycle kat iawid ko ijay kabildatan. At dan pagluganak amapan ijay kabildatan. Maimanihok da ito Gapotad da iba't bati ni Manong Kwarog a duplikit ti susi na dito'y tricycle. Kat amok no sa dino ti pangiduldulinan na. Anyati ko na ti kabsat ti sirsir patay. Nakita ray ti babae. Ay, sinalbag na siya babae. Pirmi ang iresina no ikak iti chocolate. Nakita ray kitiniti sa balay. Ayun, ayay. Hapay ay nagmalas ka iti lubong ni Ayat Kwarag. Diyak man na mo, tata. Uray ko no di na inala dagiti intad ko a chocolate. Rupat chocolate mat day jay. Kamarmaris ngamin ti chocolate ti kodil na. Ay, kaya't mo asawin, nangisay ti babae. Tata, nagngisi ta babae. Yay. Pagan anok mat ngay. Hapay nga ron na sakit tinakam mo ngay, no nangisit mo't ako na. Sayang nga ron dagiti chocolate nga intad ka. Salbagit day. Anya. Adda ka manan, Buyet. Pinanawam manan ni Nanang Baw. Adda na panan na, apong banang. Ngam amom, nagbiitak ang nakadanon dito'y balayo. Adda ngamin nagluganak. Nay, asino tinagluganab? Jay tricycle ni Manong Kwarog apong. Nakitak ang nakaparaday jay sa bali a barangay.
Anya? Ay, apay, intaray mo? Saan ko ngayon tarayapong? Nagluganak. Ang mga nakarnap. Iso nga in-drive kun angay nyawid ditoy. Ayan ni Kwarog ngay. Tsaka mo apong. Kasanungay anapaandar mo. Ada ka di kan katitulbag? Aday duldulin ni Manong Kwarog a duplikit ti susi na ijay tricycle na apong. Una yun na Kwarog. Kasanun ngay, no sabali a tao tinangala iti tricycle na. Ayun nga iti tricycle ka, oh. Apay ngay ngawan dito yung nangiparadaak. Hapay ngay. Ay, Intaray da lang arudin di sabsabungan. Pati pa'y tricycle. Intaray da. uray intaray da ko pugot na babae. Di da ko mamut ay intaray ti tricycle ka, oh. Hapay nga ti pagluganan taitan nga agaway. Ay, dubli malas ti napagtangday tangal tao. Awan pa imot nga rod aglabas dito yung pagluganan ta. Ay. Kasanungay. Sapay nagwatiwat pa'y ti dalan nga agturong iti kabildatan. Ay, kasla nagtubak ti langit kanya kita tataba daw. Babae kan tricycle, naggidda na nagpukaw. Ay, iyawag ko na ito yung kiniangkay. Ay, siya kinagsungbat iti cellphone ni Uncle mo taagdigdigaws. Ayan mo aya. Antay, bakibagayo kiniangkay. Di tricycle ka, nakarnap. Anya ang nakarnap asasawam. Agawid ka kitdain. Ayan mo aya. Dag dito sa balya barangay. Nagadayo da ito yayan ka. Awan pagluganan mi kinitata ba daw, tanapukaw mo ti tricycle ka. Saan ang napukaw ti tricycle mo? Angem ga po, iti kinalanggong mo, inyawid ni buyit ti tricycle mo. Iso nga agawid kan, tag sa sarita tayo itinalapa. Napay nga nyawid mo ti tricycle ka, ubuyait? Imbagamot idin surunak ngagmaniho. Ano nabartag ka kat yawid ko ti tricycle mo? Angam sanak mo ta nabartag? Nagna kamin kinitatabado nga di na oras. Kunak ano nakarnap ti tricycle mo, Manong? Enton maminsan, saan mo apakibibiyangan ti tricycle ko, ha? Ay na, Kwarog, di ka man kundi ungayt. Apay ngamin nga insurom nga agmotor, kat di na pay ammo ti patakaran. Ken may sa ubing pay ni buyet. Ken imbag tasaan asabali ti nakakita iti nangikam iti duplikit ti tricycle mo? Tano saan ay? Amangan no intaraydan na talaga ti tricycle mo. Antay. Iso ano maminsan, si Kwarog, laglagi pam, saan na tila pangiparparadaam iti tricycle mo? Ay, imbaglakit din, tanibuye tinangitaray iti tricycle mo. Ken, laglagi pumakanayon da iti Kwarog. No agmaneho ka iti tricycle mo, saan ka kuma, anabartag? Taamangan no dagas ti mapasamakken ka. O anya, naawatam dagiti imbagak, Kwarog? Ay, Kwarog, anya ngay nga ron, saan kan nga agunget? At least, saan anatakaw ti tricycle mo? Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.